melawai. Komisi 10 DPR menyetujui naturalisasi terkait 3 pemain sepak bola yakni Emil Audero Mulyadi, Dan Ruben James, dan Joey Matthijs Pelupesi. Keputusan Komisi 10 ini selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna pada Kamis 6 Maret untuk disahkan. Kemenpora yang diwakili Wamenpora Taufik Hidayat dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir hadir dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI terkait pemberian kewarganegaraan 3 pesepak bola demi perkuat skuad Garuda. Komisi 10 akhirnya memberikan persetujuan kepada Emil Audero Mulyadi, Dan Ruben James, dan Joey Matthijs Pelupesi. Ketiga pemain diharapkan menjadi daya gedor Indonesia pada lanjutan ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam kesempatan ini turut hadir secara virtual yakni Dan Ruben James yang kini tengah perkuat tim Go Ahead Eagles dengan garis keturunan dari darah kakek yang lahir di Semarang. Dan Joey Pelupesi yang kini tengah bermain di klub kasta kedua Belgia Lommel SK dengan garis keturunan ayah asal Maluku. For me, it's an honor to be playing for the national team, and of course on short term to reach the World Cup. And for me, it's the Indonesian is in my blood, and it's just an honor to play for the country. Absolutely the same. It's a big honor to be part of the country, to be part of the national team, hopefully. And first of all, I want to say thank you for having us here to do a lot of work for us. I appreciate that a lot. That means a lot for me because, it's the country where my grandfather and grandmother were born. So, that gives me a really warm feeling. And all the things that are going to happen, it goes deep in my heart. So, no, it's really special to hopefully to play for the national team soon. So, that means a lot to me and also to my family. Berkenaan dengan proses percepatan naturalisasi, usai melakukan raker bersama Komisi 10, Kemenpora dan PSSI mengikuti raker selanjutnya bersama Komisi 13 dan Menteri Hukum. Mengingat permohonan data ketiga pemain telah melalui pemeriksaan dan penelitian pemberian kewarganegaraan dengan hasil memenuhi persyaratan.